बेलेखाना हामबाय ताई पयलानो सानन सिगां सिनि हास्टेनि हायाखैबा कुसुं कुसुं सिनि जाग फाइजाक ताई जोंनो तैदुलै फाइनाय सिनि बबाग्रा महाराज बरमुनां प्रदुत किशोर मानिक्य बाहादुर देबबर्मानो बेलेखाना हामबाय तामन हिमालय तिनी तिप्रासा पिसापिरिं तमा नायमानो बतिनी ओ बोसाराव कमाबायनाय खाहिनियाय तिनी बेबागनो थानसानि बखागत लांनाय तिप्रासानि जे यक सामानि हायाखैबा यकनानि बागै जोंनो जरारि माने हायाखैबा लामा फुलुंमानि बागै बनो हामबाय आं शक्ति कुमार देबबर्मा तिनी सेंट्रल कमिटी निबो अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि ताई जम्पु जिल्ला साब आन्डार पेकुवा जिल्ला जन्मजयनगर डिविशन निबो डिविशन इयड आईपीएफटी प्रेसिडेंट ताई आनी लगे सं दङ राकेश देबबर्मा इयड आईपीएफटी आईटी सेल ताई दङ रिजनल कमिटी नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बरक नंबायो बरक उनखा राकेश देबबर्मा संजीत देबबर्मा राजेश देबबर्मा ताई रविंद्र देबबर्मा बरक तिनी आईपीएफटी हायाखै इयड आईपीएफटी याखै तिनी तिप्रा मथानि बानारमैनाय तिप्रासानि हामख्राय ताई ग्रेटर तिप्रालायनि बागै तिनी सामुंख्रायनायनि बागै तिनी अजागा सफाया बेले बेलेखिनो नांमानि जराव जों नांमानि जराव जों जुदि याख्रि बारयाखै सिनो नांमानि जे सामुं आबो फेलुर थाङो तामन हिमालय आनि कयमुं तंनाय त्रिपुरा राज्यनि जत पलिटिकल पार्टीनि लिडार्स हायकेबा आनि थेके अखरानो हिंकेबा खुलमुं हायकेबा कयमुं याफारो फायदि बुबाग्रानि अ थानजानि लामाव ग्रेटर तिप्रालेण्ड मानदेवै कलाङै तिप्रासानो थांनानि बागै जे याफ्रि रिथानि बुबाग्रा आ जागा फायदि याखुं बाक्सा खा बाक्सा खालाय सामुं तांलायानो अबनो बुबाग्रानि लास्ट फाइट हायकेबा लास्ट नायमुं ताई आं कयनानि मुसुङो जारानाखि आईपीएफटी सीपीआईएम कांग्रेस बीजेपी आदार्स पलिटिकल पार्टी नि लिडार्स आं कयनाय कसा कख्रां हिन्यावै अ जरावो जों जतनो बुबाग्रानि साकलमो जों फायखांगियाके जों यक सामा माननाय हायाके सिनि जे नाहारमुं हायाके सिनि जे कमाजा अ दफारो ताइबो कमावै थानायके आबोनि बागै आं कयनाय फायदि बुबाग्रानि साकलमबो फायै जों सामुं ताङैनाय तिप्रासानो मोथांनाय ताई अ हानि हाजार बोसोरनि जे आइडेन्टिटी तिप्रासानि आइडेन्टिटी जों नारगनानि बागै फायदि थानसाखाय सबा खालायनाय बुबाग्रानि बिसिंथै फाइट नै जे महाराज जे बर रकम साहि दंमोन बर बकुबिकुबै बिनि खावनाङै हामजाक सगै ब अजागाव तिनि तिप्रा मथाव जइन खिखा तिप्रा मथाव जइन खाइ ब तिनि कुबिकुइनो ब खाबाय खा कुबि बिनि सामुंतानानै बिनि जेमन आगि ब दफान बागै सामुंखाइ दमा हिकेना ताव तसे दफान बागै सामुंखाइने हनै बसजोंबाय एकदम याक बाय याक मिलुइ सामुंखाइने बागै बतिया रंजा ताई सुदु आबो सिंगिया जों तिनो अर साधारणत जों अर प्रेस मिट खालाय रेखा फेबा जों ताइबो कतर खालाय प्रग्राम नाय बिसगांनि 9 तारिख बिसगां मासनि जे 9 तारिख जों बिश्रामगन्ज व कायसा कतर खालायै प्रग्राम खायनानै थां दङ अब हायके जे राजबारि व हायके नुइमा जे बर रक्ताव खरचा खालामनानै गरि दङना अब्रनो ताइसे थुमै आरो जत्त लुकुनि बिसगांग हायके जत्त पाब्लिक गैदारिं बिसगांग बिनि जे लीडरशिपनि नेतृत्व जरा जेता बाकी तंनाय रक विलेज रक चिकन चिनि साबुतार तंनाय रक बरकना तलाङै बा जागा बताइसा जयनिं खालायनाय अमा हायकेने सिनि चिनि तिप्रा मथानि सामुं खायमेन अमा हायकेने आदिनाना जों जत्त किशोर जों अब पाब्लिक नि बिसगांग फोकास खालाय बरकना जों तुबि खालाय बने बागै आं ताइ बार तिकक सालैया वै सिनारा ताबो फाइमानजा फाइ चिनि तिप्रा मथानि पलिटिकल सेक्रेटारि हायगाताइ चिनि एक्स एमएलए बरमुनां राजेश्वर देबबर्मा बबताबो किसा कक सानन बागै आं कयो सर बेलेकन हामबाय दिपर काहाम सिनि प्रेस मीडिया प्रेस हाउस सुनो तिनी और जों बुबग्रा अंदाय गंबाय कायसा प्रोग्राम मा खलायका म प्रेस कॉन्फ्रेंस आबोनि मूल इंटेंशन का तिनी फुंगनो चिनी
youth IPFT ni state committee ni organizing secretary bini mungka Shakti Kumar Deborma tai bini logi tongo IT cell youth IPFT ni no Rakesh Deborma tai Robindra Deborma te khokcha tongo Sanjeev Deborma te khokcha tongo Rajesh Deborma borok jottono Pakorjula Jormajoynagar ADC constituency ni tai assembly inka Gulagati assembly constituency ni borok tini sini hastini bubugra sini Tipramothani chief chairman promonang Pradut Bikram Kishore Maniko Deborma Malakya accordingly bini direction by singoro sini local MDC sini Tipramothani Wadong Ganesh Deborma bini present show mo press conference khai bonohane hai felicitation khainen abun bagino tini norno singoro nungmani main karon kau jaga dau press conference ma jaga sini honorable MDC Ganesh Deborma Orotongo district president Amrit Deborma tai sini youth IPFT ni ar youth Tripura Federation ni working president Jiten Deborma tai sini Junal committee ni development committee ni vice chairman Sudhir Deborma tai sini block president Pradesh Deborma tai district treasurer Mung Budrai Deborma gatai ko bangwa sini oro tongo sini oro manjaknai sini joining program bono jotono kha kaham japaro ka main obong ka sini je greater Tripura land ka sini hoops bubugra nin thoni sini hoops tongsigo bubugra sino অনেক কিছু সঙ্গে চিনি এক্সিস্টেন্স বাগে দাবু চবা খাই দङ দাবু বরক नि मेन का जे आईपीएफटी नि उपरे जे फेट कॉन्फिडेंस दङनि ताबुनि प्रेजेंट लीडरशिप रो बरनि से एक्सपेक्टेशन बाय एस्पिरेशन बंग थनि जे तमन आबो बर जतनो फेलिंग का एवं होप्स कमाखा जार कारणे जों जतनो दाबु त्रिपुरासा थानसानि मारिवो वन टू लास्ट फाइट ओ जगाव वन फैमिली बुबुग्रा कबमुंगा बुबुग्रा खरं कतियो तिनि सिनि Takuk Shakti Deborma, Tai Bini Logishong Rakesh Deborma, Robindra Deborma, Sanjeev Deborma, Rajesh Deborma, Anustanik Babe, formally Sini Party was joined Klaga, Singborono, Tini, Kabukone Lamsogo, Among Borok Tinin Sini family members Sanka, Isibo Saitanga, Noitarigo Sini, Shivajola district ni administration district, or ni entire Je Borok, Kaisa gathering, mass gathering, massive gathering, our Bisram Wanzo Klajaka. 9 तारीख एप्रिल और तबे बंगनी जे सपोर्टर दङ आवा के थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड सपोर्टर आ दिनो विभिन्न पार्टी नि जॉइन खायनाय चिन थानि इनफरमेशन दङ गा दिनो जों बरनो हायना हाय जों फेलिसिटेशन खायनाय बरनो जों वार्म वेलकाम खायफिनाय आर तिनि निसिमि बरक के तिनि निसिमि सिनि ऑफिशियली बरक सिनि वारियर्स संखा सिनि फैमिली मेंबर्स संखा आबुन बगिनो जों बेले खातुं खाजा ते कुबुन दाव बजाव फाया को बुबुग्रानि खरं कतियो Purno chung kobogo tini press media ni madhyome mo press conference madhyome jottono chini thaniwo open door bubugran thaniwo bubugra jottono nayuje thansani mariwo one family hisabe oro dabuk CPM ni jara tongnai rok oro dabuk BJP khai tongnai rok oro dabuk toma ononno party tam honai Congress khai tongnai rok other party jara tongnai rok involved tongnai rok by associated members sini indigenous population ni bosingo purno jottono welcome khalayo bubugrani khorang ketiyo जोङो on behalf of bubugrani ngini जों जतनो कबगो जरा तंसिनि सिनि one last fight सिनि existence नि मारिवो फाइट जतनो जों बाय कोऑपरेट खेनेन बगिनाय one family सिनि one last fight जतनो फाइनाय गदालैनाय सिनि बरनि अस्थिर रक्षानि संग्राम जतनो फाइनाल बगि जों कबगो हामबाय।